RDF mu kirere turamanuka inamaza mu mazi tukazirwana bizakomoka kazi. Ese waba uzi ko igihugu gito nk'u Rwanda cy'ikuso bwa kilometero kari 26,338 cyakoreza ingabo gutanga umusada mu kindi gihugu? Ndetse nk'aho bidahagije izo ngabo zikabasha guhashya umutwe ukomeye w'iterabwoba maze imyaka mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Yego birashoboka. Ubundi igisirikare cy'u Rwanda aricyo RDF cyangwa se Rwanda Defence Force gifite abasirikare bakora igihe cyose bagera ku 33,000 hakubiyemo unity zose, yaba abadwanira ku butaka Rwanda Land Forces, abo mu kirere bazwi nka Rwanda Air Force, ndetse n'abashinzwe amazi bazwi nka Marine Unity. Kandi RDF ikagira abasirikare b'inkeragutabara bazwi nka Reserve Force cyangwa se Reserve Troops bagera ku 20,000. Aba ni abaza gutanga ubufasha mu gihe byakomeye cyangwa igihe abasirikare babaye bake ku rugamba. Aba basirikare bose hamwe, yaba ababinkeragutabara cyangwa abakora igihe cyose, ni abasirikare 53,000. Byumve neza ko igisirikare cy'u Rwanda kiri ku mwanya wa 93 mu bihugu bifite igisirikare gikomeye ku isi, naho ku mugabane wa Afurika kikaba kiri ku mwanya wa 13 mu bihugu bifite igisirikare gikomeye kurusha ibindi. Rero reka nkwereke inkuru mamo yuko RDF yerekeje muri Mozambique mu ntara ya CABO DELGADO igiye gutabara igihugu cyugarijwe n'umutwe w'iterabwoba wa Islamic State Central Africa Province. Intambara yatangiye muri 2021 kandi kugeza n'ubu ingabo za RDF zikaba zikiri kurwana zemye nk'intwari. Nk'ibisanzwe turi ni kuri Sam Official, nanjye mugiye kubana nyita Samu. Mbaye ikaze. Cabo Delgado province since 2017. In 2020, Perezida wayoboraga Mozambique icyo gihe ari we Bwana Philippe Jacinto Nyusi, n'umuyobozi waturutse mu ishyaka rya Frelimo, rikaba ari ryo ryayoboye Mozambique kuva yabona ubwigenge mu mwaka w'1975. Uyu yabaye perezida kuva muri 2015 kandi mbere yaho n'ubundi yari minisitiri w'ingabo. Nyusi yahuye n'ikibazo gikomeye muri Cabo Delgado ubwo umutwe w'iterabwoba wa Islamic State Central Africa Province watangiye kugaba ibitero bihoraho ku baturage no ku birindiro bya leta. Abaturage barishwe, ibikorwa remezo birasenywa, imijyi myinshi irigarurirwa. Kubera ko ingabo za Mozambique zari zasikamiwe bikomeye, Perezida Nyusi yafashe icyemezo cyihuse nuko asaba ubufasha u Rwanda, kuko nawe yarazi ubunararibonye bwa RDF mu bikorwa byo kubungabunga amahoro muri Afurika nk'uko bimeze muri Sudani y'Epfo, Central Africa n'ahandi. Uyu mutwe w'iterabwoba bawita ISCAP cyangwa se Islamic State Central Africa Province. Iri rikaba ishami rya Islamic State ryashinzwe muri 2019, rikaba rigizwe hanini n'abantu bakomoka muri Mozambique na Tanzania. Ryakoraga icyo gihe ubwicanyi ndengakamere. Izi nyeshyamba zicaga abaturage zibaziza ko batemera sharia zabo, zafataga abagore n'abana zikabajyana mu mashyamba kubahohotera, yewe zanashimusa abakozi ibi bigo by'amabuye y'agaciro, tutibagiwe gutwika insengero n'amashuri. Izi zigaruriye imijyi nka Mosimbo wa Playa na Palma. Iyi ikaba imijyi ifite ibikorwa bya gaze byari byitezweho guteza imbere Mozambique muri 2020. Ibyo bitero byari byamaze gutuma abantu basaga 800 bahunga ingo zabo, abandi bagira ku bihumbi bicwa bazira ubusa, abandi barabura burundu. Rero reka nkunyuremo ibyo operasiyo urasoza nk'uwari uhibereye mbona nkubone, kubera ko njya gutegura ino documentary nashatse amakuru yimbitse, yaba yafashwe n'abanyamakuru bo kuri tele n'ayanditse ku binyamakuru byo kuri internet bitandukanye. Operasiyo yitiriwe Cabo Delgado, ahantu yabereye ni muri Mozambique mu ntara ya Cabo Delgado, umujyi wa Palma ndetse na Mosimbo da Praia. Iyi operasiyo yatangiye ku itariki ya 9 muri Nyakanga muri 2021. Reka dutangire. Ubwo hari muri Nyakanga muri 2021 ubwo Mozambique yari izonzwe n'ibitero by'umutwe w'iterabwoba wa ICCAC wari warigaruye ibice bikomeye by'iburasirazuba harimo n'umujyi wa Mosimbo da Praia. Aha abaturage baho bari bamaze imyaka myinshi cyane basenyerwa, abandi bicwa urubozo cyangwa rimwe na rimwe bagatwadwa bugwate, bamwe bakabajyana kubakorera torotire kugeza bapfuye, abandi bakabakorera ibyamfura mbi.
icyo gihe perezida wa Mozambique w'icyo gihe ari we Philippe Nyusi yahamagaye u Rwanda rusaba ubufasha. Mu masaha make RDF yahise itegura abasirikare bagera ku 1000 higanjemo ab'imitwe yihariye ya Special Forces, abapolisi b'intoranwa ndetse n'abasirikare bo mu kirere babarizwa mu mutwe wa Rwanda Air Force. Amashusho yafashwe icyo gihe yerekanye abasirikare b'u Rwanda bahaguruka ku kibuga cy'indege cya Kigali batwaye intwaro n'ibikoresho by'itumanaho. Bari mu ndege rwagati, umwofisa muto yaravuze ati ese koko turagerayo ryari? Ofisa mukuru aramubwira ati ni hafi aha. Ofisa muto yarongeye abaza ofisa ati ese ubu turabasha guhangana na bare abantu bamaze iki gihe cyose bakora ibikorwa by'iterabwoba? Ofisa mukuru yarasetse cyane aramubwira ati twe nk'ingabo dufite ubudahangarwa twakuye iwacu, rero ntacyo twaba. Ofisa muto ahita ahaguruka muterera isari kubw'ibyo mubwe byamukomeje. Nyuma y'amasaha make ari hagati ya 15 kuri 16 ingabo za RDF zari zimaje kugera Ipemba ndetse zatangiye gukorana n'ingabo za Mozambique. Abasirikare batangiye kugenda mu matsinda bafata intambwe zose z'umutekano ndetse ari nako bitegura gusatira ibirindiro by'iterabwoba. Tariki 8 muri Kanama muri 2021 ingabo za RDF hamwe n'ingabo za Mozambique za FEDM bafashe Musimbo wa Dapaya. Ibi byose byabaye mu gihe gito cyane kuko abasirikare b'u Rwanda bari bamaze kwigarura uduce twinshi. Ntabwo rwari urugamba rworoshye mw'abantu kuko babanje kurwanya imitego y'ibisasu kuko munsi y'ubutaka hari huzuyemo za landmines cyangwa mine. Bakoze ibyo byose kandi bari kurinda abaturage bari barahungiye mu mashyamba. Mw'ijoro ryakurikiyeho RDF yatangiye gukoresha uburyo bugezweho nk'ibikoresho nka night vision zibafasha kureba ari nijoro, drone zicunga mu mihanda ndetse n'ubufatanye bwihariye mu kugota hari ibirindo by'inyeshyamba. Icyo gihe umwe mu basirikare yabonye imwe mu nyeshyamba irasa isasu ryo ku kaguru ikubita hasi. Abandi bakigira imbere gato barebye kurande babona huzuye izindi nyeshyamba nyinshi. Imwe mu nyeshyamba yarashe umwe mu basirikare isasu ryo mu gatuza rirahusha rifata mu kaguru. Nyuma yo kubona ibyo, inyeshyamba zatangiye kwiruka zikwirakwira imishwaro zitangira kwihisha, nuko abasirikare batangira kugenda buke buke. Umwofisa mukuru abwira abandi mwicunge dore tugeze mu ndiri y'inyeshyamba. Bagiye kubona babona umwe mu basirikare inyeshyamba imuturutse inyuma igerageza kumwaka imbunda ariko biranga. Nuko umusirikare abonye inyeshyamba idateze kuva ku izima ahita yikubita umugeri w'agatuza maze yikubita hasi mw'abantu. Bukeye bwaho mu gitondo RDF yari imaze gufata bamwe mu nyeshyamba zari ziyoboye ibikorwa by'iterabwoba. Abandi bari bayamanditse bacitse, abaturage basohotse mu mashyamba n'ingo zabo bishimye cyane, bamwe bamanika amabendera y'u Rwanda nk'ishimwe. RDF yakoze ibindi bikorwa byo gutabara nko gutanga amazi ndetse n'ubuvuzi no gusana ibirindiro byari byarasenywe. Mu mezi make gusa RDF n'ingabo za Mozambique bari bamaze kugarura umutekano mu turere twinshi. Mozambique yari yashimiye cyane u Rwanda ndetse ibindi bihugu bya Afurika byatangiye kubona ko RDF ibaye ingabo z'intwari mu bikorwa byo guhashya iterabwoba. Operation CABO DELGADO iracyakomeje na n'ubu ndetse n'intambara y'ubutwari yuzuyemo ubufatanye bwa Afurika, kandi ni ikimenyetso cy'uko amahoro ashobora kugaruka muri Mozambique. RDF yerekanye ko u Rwanda rutari gusa igihugu gito mu bipimo by'ubuso, ahubwo ari igihugu kinini mu mutima n'ubwitange. Yewe ahandi mbatereye isari mw'abantu mwe murabura iki? Dure muri comment. Nawe nk'ibisanzwe atwari ni kuri Sam Official. Niba ukunze ibyo nkuhaye ukukande like, ukande subscribe kandi ufungure inzogera kugira utacikwa n'ibindi byegeranyo tugenda tubahereza umunsi kundi. Kandi mwadushyigikira ku zindi mbuga tubarizwaho nka TikTok ndetse na Instagram. Hose ni Sam Official. Ye mwari kumwe nk'ibisanzwe yari Sam. Naho ubutaha.